حاضرا في مجمع الإسراء والمعراج تعرض لنظرة من رب السماء. Wahai orang-orang yang hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj, hendaknya kalian menghadang-hadang rahmat dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. فإنها إن جاءتك نظرة الله وأنت تحسن معاملة الله بقلبك رضي عنك الله. Karena Allah apabila memandang dirimu siap untuk mendapat pandangannya, Allah ridha dengan hatimu. وإن رضي عنك لا يعذبك أبدا. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian, maka kalian tidak akan diseksa selama-lamanya. وإن رضي عنك حشرك مع نبي الهدى. Dan Allah apabila ridha dengan kalian, Allah akan gabungkan kalian dengan Nabi yang membawa petunjuk. وإن رضي عنك عشت في النعيم أبدا وسرمدا. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian, maka kalian akan hidup dalam kenikmatan dan kebahagiaan yang selama-lamanya. وإن لك أمام هذه النعمة العظيمة واجبات يجب أن تقوم بها. Dan sungguh kalian di dalam kenikmatan-kenikmatan ini ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian laksanakan. هي الأوامر التي جاء بها رسول الله. Yaitu adalah perintah-perintah yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنواهي التي نهاك عنها رسول الله. Larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأعظمها بعد الشهادتين إقام الصلاة. Dan yang paling agung setelah syahadatain adalah menegakkan dan mendirikan salat. إنه في مثل هذه الليلة فرضت عليك الصلاة. Seperti malam inilah diwajibkan perintah salat oleh Allah. فكيف حالنا معها؟ Bagaimana keadaan kita terhadap salat kita? هل نحن نقيم الصلاة Apakah kita telah mendirikan salat بالمحافظة عليها في وقتها، dengan kita menjaga waktu-waktunya salat, بتعلم أحكامها وشروطها، mempelajari hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya, بالاستعداد لها بإحسان الوضوء وإحكام الطهارة، dengan bersiap-siap dalam salat kita, dengan memperbaiki wudu kita dan hukum-hukum taharah kita sebelum kita melaksanakan salat, ثم بالحضور مع الله فيها. kemudian dengan menghadirkan hati kita siap dengan Allah Subhanahu wa taala. لو أنك دعيت إلى مكتب إنسان مهم له شأن في الدنيا فدخلت إلى عنده في المكتب فجعلت تشتغل بالأدوات والجوال وتكلم هذا وذاك ولا تكلمه لقال لك أنت قليل الأدب لا تصلح للدخول إلى حضرتي. Apabila salah seorang di antara kita diundang oleh seorang pejabat tinggi, kemudian kita masuk ke kantornya, ketika kita berada di hadapannya di kantor tersebut, kemudian kita baru sibuk memegang HP kita, memandang HP kita, nengok kanan, nengok kiri, maka orang ini akan marah dan mengatakan kamu tidak pantas berada di hadapan saya, keluar kamu daripada kantor saya. فكيف بك وأنت تدخل إلى الصلاة في حضرة الله ثم يرى الله قلبك فيجده مشغولا بهذا وهذا من غيره. Bagaimana engkau di dalam hadrahnya Allah, Allah melihat hatimu engkau sibuk dengan satu dengan yang lainnya. فنوي من ليلتك هذه أن ترتقي مقاما في إقامة الصلاة. Maka niatlah di malam hari ini, hendaknya kalian betul-betul untuk berniat melaksanakan salat kita dengan maqam salat yang sesungguhnya. واجعل غنيمتك من ليلة الإسراء والمعراج أن تكون صلاتك بعد هذه الليلة خيرا من صلاتك قبلها. Dan jadikan keberuntungan yang kita dapat dari peringatan Isra dan Mi'raj ini perbaikan dari solat kita yang lebih baik dari yang dahulu. وصلي كما كان يصلي نبيك محمد. Salatlah kalian sebagaimana salatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Rasulullah mengatakan solatlah kalian sebagaimana aku solat. وإذا علمت ذلك فاعلم أن من آكد الواجبات بعد الصلاة القيام بحقوق العباد والخلق. Dan ketahuilah, setelah kita melaksanakan salat yang merupakan kewajiban yang agung, setelah itu adalah kita hendaknya menegakkan daripada hak-hak manusia yang ada di sekitar kita. من الناس الذي يعيشون معك ومن جيرانك ومن أقاربك ومن أرحامك ومن عموم الخلق أجمعين. Orang-orang yang ada di sekitar kita, dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, dan orang kebanyakan yang ada di sekeliling kita.
وأعظمهم حقا الوالدين. Dan yang paling agung manusia yang punya hak kepada diri kita adalah kedua orang tua kita. لأن الذي فرض طاعتهم رب العالمين. Karena Allah lah yang langsung mewajibkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita.